ruswa, ikene wabo na politike za bimwe mu bihugu byo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba no kuri uyu mugabane muri rusange nibyo bishyirwa ku rutonde n'abazobera iby'ishoramari nk'ibitambamira iterambere ry'ishoramari muri aka karere. Ikindi kandi ngo kuba bimwe mu bihugu bihuriye mu muryango umwe bidashobora guhahirana ubwabyo nyamara bigahitamo gukorana n'ibiri hanze y'umuryango nabyo ngo biri mu bidindiza iterambere ry'ishoramari. Ibi byemezwa kandi na bamwe mu bakurikirana hafi imiyoborere n'imikorere y'ibihugu bihuriye mu miryango. Cyrus Nkusi ukuri umuryango utegamiye kuri za leta urengera uburenganzira bwa muntu n'iyubahirizwa rya demokarasi muri Afurika cyane mu bihugu byibumbiye mu miryango nk'uwa East African Community. Kenshi leta zishyiraho amategeko ababereye ariko abereye abayobozi atabereye abaturage bose kubera ikibazo cya ruswa, kubera ikibazo cy'ikene wabo no kubera ikibazo cya politike cyangwa cy'umutekano w'ibindi bihugu bibakikije baba batumvikana. Urugero ni nkaho ubona nta mpamvu nk'Ubugande cyangwa se Tanzania ishobora guhinga ibigori ikabijyana mu Budage kandi wenda mu Rwanda dukeneye ibigori. Ubuhahirane buri hasi mu bihugu bihuriye mu muryango umwe ngo sicyo kidindiza ishoramari gusa kuko ngo hari nabifuza gushora imari ariko bagaseta ibirenge ku mpamvu z'umutekano batizeye neza yemwe na ruswa. Nkusi atanga urugero aho ureshya umushoramari abashaka inyungu ye bwite ndetse n'uzamwakira agashaka indi. Ku ruhande rw'u Rwanda, Freddy Karemera ukuri ishami ryandika abashora imari mu Rwanda mu kigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB avuga ko leta yakoze ibishoboka ngo yorohereza abashoramari. Mu by'ukuri amahirwe arahari. Amahirwe arahari muri sekta zose, ngira ngo mwese mugenda mubona uko igihugu cyacu kigenda gitera imbere, ibyinshi nibikorwa mu buryo bw'ishoramari. Ariko cyane cyane yenda ubungubu hari ibyo twita strategic cyangwa priority sectors za economy aho tubabwira ngo turabakangurira gushora imari mu bijyanye n'inganda, turabakangurira gushora imari mu bijyanye n'imyubakire. Mu Rwanda murabizi ko mubona umujyi wacu ko waguka, abantu niko bakeneraho gutura kandi aho gutura habashije hafite ubushobozi bw'abantu batuye umujyi wa Kigali. Mu mwaka wa 2016 u Rwanda rwinjije imishinga y'ishoramari ifite agaciro ka miliyari 1.2 y'amadolari y'Amerika. Kuri iyi nshuro ngo imishinga yanditswe y'ishoramari kuva umwaka wa 2017 utangiye aya mafaranga amaze kurenga miliyoni 400 z'amadolari y'Amerika. Ni ibipimo ikigo RDB cyishimira kandi ngo leta y'u Rwanda yifuza kugeza nibura kuri ishoramari rifite agaciro ka miliyari 2 z'amadolari y'Amerika mu mwaka wa 2019. Uko biri kose ariko hatagize igikorwa ngo ruswa n'amategeko atarengera abaturage bikumirwe bizakomeza gukoma mu nkokora ishoramari ryo mu karere k'Uburasirazuba bwa Afurika na Afurika muri rusange. Gusa inama y'iminsi 2 iteraniye i Kigali ihuza abahagarara ibihugu byabo mu muryango w'akarere k'Uburasirazuba bwa Afurika u Burundi butitabiriye ishobora gutanga ibisubizo cy'ibizitira ishoramari muri aka karere.